August ni khat Times of Mizo news commentary ngai thatu te chibai India marchak abikin Manipur Mizoram Assam rui hlosum don na hluar zia kan soifowa adik zia hengte hian atar lang chiang hle August ni khat tukin khan Manipur police chuan Srimati Sana koktan hen atangin heroin powder gram som sari anman tukin vek khan Assam motor AS01DJ6360 lir thayatangin Jiribam police ten brown sugar kezinga le achan velai an mana anai tu Bima Panika Karbiang Long Assam man anibok tukin khan NDNPS ek hnuaya thubuai nei M Razak Ahmed Imphal East chu police ten an man August nikhat voin khan Assam police chuan Guwahati kotchua Manipur lammi meitei mi pathum he natangin ruihlo yaba tablet crore som pani manhu an man July ni som thum pakhat nimin khan Assam Rifles le Mizoram Police Joint Operation chuan mualnung thu aizola met kg som chuang lai an mana crore som manhu ani nimin vek khan Assam Rifles le Mizoram Police chuan selling a heroin number 4 gram za som panhi an mana local market a nuai som riat pali manhu ani nimin jingda riat khan Saitwal Police ten met kg som sari panhi an mana anai tu Assammi Kaidul Islam Laskar le Rafiq Uddin Barbuya an manbok ruihlo hlut na hi crore som nga pariat vel ani heng te hi ni chunga an man te ani a ruihlo sum don na sat zia hi kan chu thiam thei karing Kuki National Army President le Supreme Commander ho chwa ani Jalengam achuai tan ta emni July ni som thum pakhat nimin tlai khan Kuki National Army Defense Secretary TS Tauthang le Commander in Chief Brave Kuki chuan an President PS Haukip chu le kha thonin KNA pumpui emergency in khom July ni som thum pakhat dar som pakhat le achan via Kem Salem huna an nei na an thurel te an riat tirani KNA rorel na sang chuan President le Supreme Commander pu PS Haukip chu an pomto lova KNA in Kaishwaina presidential form of government chu nolin tunatang chuan KNA military council angakal anrela KNA MC chuan alwa landon ta ani an lekha copy hi Central Working Committee Kuki National Organization an pebok KNO hi kumsang khat jakwa somriat February ni som ni pali khan Indo Myanmar Ramri Molnoi Kuki khwa din ni in PS Haukip Bultan ani India Myanmar le Bangladesh sa Kuki helpolte injom khom na anibok kumsang khat jakwa som kwa pariat khan PS Haukip hian Jalengam ti le khabu alojiak to chuta chuan Kuki Nation chungchang athirna a vision atar langani keno hnuaya hian group som pangalai an oma suspension of operation SO ang chuan armed group som pasari an oma United People's Front hnuaya group pariat an Hetia founding president pai anita hi Manipur politics in lumletin anghong nge Paul in real ball na fel fai jok andu wang engma kanrelova Jalengam beisaina azuiral ve mayang ti po abeisai tu tetan hlauthon tak anita nam sipai mipui sipai kanti fothin takna in helpol chairman le president rim hi hetia mual phau taka ban anni machu midang tekian antum ngai me ulova hetianga founder president bante hi athleng fawani an thatpui na po kan rachwang lo HPCD te po founding president an bana abantu te po engwal ani chuang lova chuwangin angai tua chuak tu berban hnu hian an vision hi apar chwa lo tlang pui thin tunlai India hi Ramdan puisiam tu Ambedkar Gandhi Nehru te mit tharam ani ti te kan ngai tua zui athome kumthum hnuwa avoi khatna turin zomi hruai tu ten Imphal an lut Meitei chief minister an hu meni thum sang ni som ni pathum Meitei Kuki buai hnu khan mimal anga Imphal lut le chuak damlo na wanga kalte anom nuk to tin MLA politician tepo arukin Imphal an kalve reng boka amaro chu separate administration demand to civil society organization te ero an kalom kan remeu lo July ni som thum pakhat khan Kuki zomi mar exodus chua runpui hnuwa ahu hova Imphal lut mai po ni lo Meitei chief minister mutura kal masaber ni turin zomi council try to te chuan buffer zone silent period in daidan na bang thiatin Imphal an luta
lom na tur nge beidon na tur riat thiam a har tak zet chuti rualin thil chiang tak mai timia lova kan soingam tur chu separate administration union territory with legislature hi dip khai eng ang maila adam chuak don lo ti hi kan soi photo thin angin a chiang te viau kan cheta veke ti na ero ani lova he channel atanga kan mathlir ber autonomous district council under 6 schedule hi ala thodep depa imfala kalle kallo te point an be sei ber ni in alangta Chief Minister Yamnam Singh Mutura kalte hi Unified Zau Organization UZO Zomi Chief Association ZCLA Zomi Council ZC Palaite ni in Zomi Council Chairman Vumsuan Naulak Piguite Vice President Zomi Chief Association Lian Khan Khub Zau United Zau Organization Zomi Council Information Secretary Mary Jones Puvung Zagin Valte Fapa Joseph Valtele member dangte antela anvain mi sompali an kalani sarkar lamhi chief minister le MLA Tongbram Robindro te antelani zomi le yomnam sarkar in zom nahi BJP MLA Vungjagin Valte thina chungchanga malatu zomi coordination committee atang khan a intrana yomnam sarkar nen hian engemotak in riat thiamna in remna an nei ni in alang MLA Ruang William ani Don Khan Zomi Coordination Committee kha thia ani a ma se an malak nai ro voin thlengin omzenain alakal ni in angai thei MLA tan ro rel na dikba ka puwal te political vision te ti hlotlin antum nakha engemotak Manipur sarkarin tiam lota se Ruang William ani hau lowang manita na chak ai khor tum theu indem turbi kanom lo chuti line central sarkar hian Manipur hi 6 schedule huanga da in Manipur tribal te ADC pedonta se zomi chau kuki chau mar chau apedon lova zeliang rong kabuile tangkhul tepo sarkar hian athaingil big hau lowang hetia chorchan puratanga zomi nam hruai tu ten infal an lenglu theita hi thirdan chi sang om thaya buai reng ring ngot ai chuan in biak na nei hi kei chuan engtik lai point ka thlop reng atira tangpo khan in biak na apoimo thu kan soya pol then khatin in biak na an soi sela chuti line kan MLA ten meitei politician te an berenga MLA then khat non cooperation kan pon khuma voina chuan MLA te chunga thu kan nei lozia mai ni lovin tribe council tepo kanin thunun thei lozia alanga zomi hruai tu ten infal anlu thei chuan ti in chief minister mutuma mhala ve ngal tepo anom mai theiani United Naga Council Thilphut kumsang hi somparuk December niriata district tharpasar siam rollback thiat chungchang kha sarkarin angai thu tak lem lova achan chu meitei te divide policy ani miawa meitei te hlei hian an thiat du teu lowang district boundary asiam don khan Manipur sarkarin tlangmi te aron lova aron siam chota kan lom vek khatatang khan Manipur tlangmi ten kan Pualin district kan nei thewa meitei te po pheicham mandan anthiam ve hle thomaya hill areas te lepthlain Jiribam district an khorpum thayani Pherzol district a than non sub division ero zomi ten Pherzol district a omlo turin andua zomi te delna Chorchanpur district a kumsang ni som ni pani January ni rukhan di amalgamation rinlu ani leta ani thanon sub division hi paite zomi te delna ram ani angin zomi tamna Chorchanpur district a zom leta hi marten engma an soi boy lova soi boy thai turpo an ni kher lo thei sarkar in ramri akham ang hi pommai lo chuan ha damna om thei don lo oga sang hi som ni parup kan chuang kaya zomi council hruai tu ten remna le muanna lam an hoidon taboka group dang tepo meitei sarkar hena intulut anom belzel tura beisaila meitei sarkar lakatlak numdu wanga unaw mel hai ero kantilo tura beisai telbokila kuki zomi mar atua te point sarkar hena ADC under 6 schedule kan vayatan kandu ti thaivekila separate administration demand intensive care unit om mek hi kan chan thaina kong om chun ni in alangta MLA election a hnai to a chanchin maksak pui kan hechho zel don Manipur makve deu na chu in Thandon hian mi puizinga vote campaign ma in helpol hruai tu te zinga campaign nei phot angaya
pulal man puya punte soyang deuh khan an contest candidate poni ila sumsen lovin atlin thailo hei takhi voin thlenga hlang hanga damdoi in pan kan langai chan ani ta veang